هێوارەوە خۆش بینەرن چارپەل مەدیا و دیسا me heftekî bi hev re jiye û di vî hefteyê de gelekî bûyerên balkêş û bûyerên divê ku em haya me jî hebe hem li welatê me hem jî li giştê dinyayê qewimî ne em ê van bûyera êku bijinêzik va em me û welatê me eleqedar dike pêrapeywendî heye em ê ji nêzik ve wana bînin ziman bi mêvanê xwarazî em ê bînin ziman mêvanê min her wiha hevkarên çarpel medyayê hevkarên min ê çarpel medyayê Rêzdar Mümtaz Aydîn û Siraj Qiricî ne em ê bi hev re vî bername vajî van pirsa em ê bi hev re şîrove bikin ji we her gera jî dibêjim hûn bi xêr hatine Spas xêrdar bê ez hêvîdarim ku bînerê me îro ji me tamekî bibînin û ji şîrovê me û şîrovê we belkî hinekî tişta bigirin bi dilê wan be dibe ku bi dilê wan jî nebe pirsê wan bira pirsê xwe bikin em jî pirsê wan li vir bersiv bidin ji bo bînerên çarpel me de di anonsekî me heye ku me nû çêkiriye ji bo têbinî û nivîs û daxwazên we me emailekî xeta emailekî ji bo çarpel medya ji bo bînera çêkiriye info@charpelmedia.com hûn dikarin ji dervay bernama jî ew ê xwe bi nivîskî ji me re binivîsînin misoger bin dê em ê bersiva we bidin bînerên hêja esas mêvanê min hevalekî min ê dinê ji bo min gelek giran biha Qasım Ergûn bû lê bi münasebe bi sebeba ku zavayê wî do emrê xwe dawiyê kir ji bo wî ew nekarî were em carekî din dibêjin rihê zavayê wî şad be û sersaxiyê ji malbata Qasım Ergûn û zavê wê re dixwazin belê hevalê re jî eger ku hûn hazir bin bi kerema xwe çika em binêrin di sernivîsa da çi hene em yekû yekû bibînin belê me di ekranê de jî dît wan pirsê xwe em yekû yekû em ê pirsa bipirsin û hêvîdarim ku em bi hev re bikarbin şîrove bikin li başûrê welatê me eva heftekî ye ku gelek tişt diqewimin û di nav serê geleka da jî pirskirêka çê dike em ê li wana binêrin ka diwan çi qewmên ne li wan de re yekê jê ya giring ku Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî nameyekî vekirî ji netewên yekgirtî ya ji dewletên yekgirtî re nameyekî vekirî di derbarê rewşa Kerkûk û 140 da nivîsan nameyekî nivîsandiye û daxwaz kiriye ku êdî dest bi çareseriya bikin di wî warî de
دوی وارده البت گلکی عالی و در دور به ارینی پیشوازی وی دافازی کرن و هر وها سکرتری یکتیا نتوی اوجی بیانا برسوا بیان دایا و دبیجه ام آمادنه که جبو چاره سریع وان تشتا امی آلیکاری وبن بوارابن یکی جه اوه آدو دیا مثلا شنگاله لشنگاله چد ده یعنی پیمان دنا بیرا هولیرو و بغداد هاته چه کرن لحف کرن و حتی نهاجی پینگاوه کی وصل برچاو ناتی آویتن امی ویجی نقاش بکن هر وها اما چند بیانن برپرسن حکومت هریما کردستان درکت که دبیجن گلو آیا هناکی کس لسر وانا باندورت کن که لباوه سخورین یا جی استخباراتا اسرائیلی دوی دا جی گرتنه یا نه اگر جی گرتبن امل سروی باخ بن یا جی نگرتبن لی اف باندور شکاتیا یا جی حکومت برپرسن حکومت هریما کردستان جکو چما پیویس پید بینن که بیانا بدن که کسی که تو بنگه کی وصل ویتنه بل امی وانتشتا باخن و همه یکسر از برسا اولش برس نیمت ممتاز بکم یا جی که چد بیجه بله باشوری کردستان نتنه و هفته هر روز تشد قومن او روزا کواتیه باشوری کردستان بخواه دارد که او فدراتیف گرتیه جوه دمه حتانا هر تم پیلان و دک و دولاب لسریت لیستن هر چار دولت کردستان دبن دسته خود هشتن حتانوها کردستان فدره وک خالک ضعیف کو کنترولوان هندا به دبینن جبروی هر تم ددکو پیلان دانه جبرکو سوریه خوبا بلید به سوریه بچک درکتیه در وای پلانه لی عراق روزا کو حکومت وان بچک پی خود جی گرتو او بو تایبتی جی پشتی مثلا رفراندوم بروه دخوازه هرتم جی کردستان فدره تنگ بکه پیمانن کو امضا کن د مجلس ده بریاره کو دگرن یک تطبیق yani gene tatbik kırın, nain tatbik kırın, peşiyle degirın. Dama nikarbın peşiyle begirin, te kabul kırın, le nakebe jiyane. Dravşa kusadaya, ya heri ev ku em bejin madde asadu çili ku دبیابو yani هین دست که در کدناب خود حل بکن حتی آنها هین نحل کری لراسته کو مثلا شنگالی یک جوان دورین کد که و پیمانه و خاله وان دم داوی اون زانن دالی که ده ترکیه ایریش به سر باشور کردستانه به صدما کو بنگهین پککی بمباردمان بکه دو بو پر بو زناره کسته و کانیماسی هرما کانیماسی هرور اشغال کرن نه دم مقره خو یعنی بجن نقطه چابداری دانی نوی داره و نه تبی وان بو چل یعنی الگور آگاداریان که تو تین چل نقطه اده چابد لشکرین ترک دناو آخا باشور کردستان چابداریه که بیوی شش بنکه وانین اساسی یه لشکری هنه اوجی دناو آخا باشور کردستان ده او پکه شر وک شرط که خوانه که و جو داره دراوه
و او جي اشكال دكن او جي حساب تركيا تي شو روجا كو باشور كردستان فورما فدراسيون قرد ورفه شو دخوازه هلوشينه و جرا ري خوش دبه هر وها ایران دیسا وان بکارتینه نتنه وان هشتی شعبی جینا هزا کمازن دناو راقده که شیین نتنه بشیین عراقه هر وها ایرانی جی دناو وان ده هنه او جی نا نقطه استراتژیک دخوازن جیل کرده تنگ بکن چوابه دوین عراق نفوسا شی بهتر سبیروش چوابه جی و فرمکی که ام بخوازن و بگیره نها ده ام پیشیل کرده بگیرن و نهیلن که کرد رو داره تشتک بدست بخن مثلا شنگالی جی دوی نقطه ده گلک مهمه که نقطه شنگالی آل استراتژیک ده مهمه که او هلال شیعیتیه که دخوازن بگیهن در یاسپی طبعا مثلا سوریه که علوی ده اقتدار دانه او جی وک هفکارین خواه ده حسبینن بوی پرسپکتیف بوی او دخوازن شنگال دبن کنترول وان دا بمینه الوی داره ببینه و کردن ازدی یعنی نفسوان هندک ماوجی هنه یا راستی هجمار عسکرا هجمار نفوسا شنگال بهتره یا خلق نورمال ین سویل نوها سه چار هزن هشتی شعبیل ودرینه بجن ین پککل ودرینه و يعني دبرده تشته هری کو ببیجن آلی کرده دا کو مرف پیده شه تجاری و داره وز دست پککی را نهلن نه به دولت ها ترکیه بهله نه به عراق بهله نه به ایران بهله يعني دوی روشه ده کو آنا همو کنسانتراسیون آقای کو ایران دایه سر شنگاله يعني او کو لگور الهفهاتنا کو دناوبره حوله رو بغداد ده هاتبو پیک آنین کو و داره اداره و داره و درواسی حکومت عراقی و یا هرما کردستان ببونا جرا ری تنگ دکن و تشتكو إيرو أو دخوازن دبيجن برا سري خوابه يعني نل پرچكي كردستاني كو بسري خوابه يعني خسر به يعني بيجن özerk به يعني بيجن مختاري به لي جريداي بغدادي يعني الجور أو بيرانة توي ببیجن اوه کلک مر پرپی دیشه کو سبیروش پر راحتی و داره جوانجی بگیرن و تماما بکه دست کنترل عراق آنجی بیجن عراق کو دبن کنترل ایرانه ده هگر او سرکبن او پیلام سرکبن لبرده یعنی یکو کردا کو پچک لپیا بگره او جد او آلیکاریا ناو دولتیه کو هینجی لکردستان العراق بنگه وان هنه يعني نترسا وان به از باور دکم او ده کو پیلان و ورن آستایا کو يعني هبونا هرما كردستان به مناقشه کرن و وره و نقطه دبی وارده وظیفت که بسر همو کردستانیان کو دورده هلوستینن و یک دنگ بن و پککجی روزک زودتر جوان او کتیه
او ام بيجن جهكا كتي وگره و گاوکه پوزیتیف بلیزه جبونا ویجی یعنی دوی هر کردکی حتی اندامین پککی اوه کو پیرانه جارک دم بفکرن کو شنگال بوی اوای و شنگال داوی و دسته کی دا بمینه دوی والده یعنی بیانه وک شخص جالیم دا بانگه کیجی جبو همو کرد دوی والده شیار بن جبرکو اگر دست هرما کنترل هرما کردستان دا بمینه سبه روز اگر سوریه کردستان سوریه کرد تشتک بدست بخن و جوان راجی به ستارک به نقطه که کو امنی نقطه که پاراستنه و نهاجی دما کو جیلوان تنگ دبه همه درین ته گرتن تنه دره باشور کردستان جوان را وکریه و شنگال جی پرچک جوه آلیکاریا دنابره هر دو پرچه دایه از هیویدارم یعنی ام با اوای کی دن کاربم بفکرن و دوی بابت ده اگر از اوی بفکرم یعنی از بنرخینم نامه برز نچیروان برزانی نامه گلک گرینگه بوی اوای گرینگه حتی نه چاره سری دنابره حکومت عراقی و هرما کردستان ده بو نه به همو اوای مرف دنیاره کو و ایران جی ترکیه جی کتیه هرمه و او چاره سری هر چقاس هنجارا اولا ما فلان نقطه ده لبدو کرده بیجش جی یعنی خطریه پر مزنه کو او همو او هلوشه ایجاد بی وارده یعنی ببیجن بغداد جنه جیه باوریه کو مر بوان را لحف بره وقت لحف تیجی پیک ناینن و دمی و کی کار به الودره ببیجن به هندکای حاکمیه که به طرف بلیزه او جی یکیتیا نتوانه دزانن یکیتیا نتوان دنوا دو جوینان ده و دیگه آجیل ده کمیسیون وانا کنسای وانا اولکاری رول دلیزه کنسای وانا اولکاری جی 15 دولتان پیکته 5 دولتی دائمینه امریکا چین روسیا بریتانیا و فرانسا و 10 دولت جی بدمیتن گوهرتن برز نچوان برزانی جوی کنسای را نامشاندیه و دوی ورن آلیکاریا مبکن و جوان جبو سر 4 نقطه جوان آلیکاری خوازه و 4 نقطه جی براستی نقطه کو هری کو گرینگن و نها هر 4 نقطه اگر به حل کرن یا جی بیجن چاره سریه که دمکی به جیرا بدیتن باشور کردستان و نفس بستینه از وان خالاجی ببیجم و باورد که من پر دریش کرد بجیانینا ماده یاسادی چلی یا قانونا بنگهینا فدرال عراقیه یا یک جی یا دیدیا جیج بو هلبجارتنین پیش وقت این پارلمنت عراقی دو وقت خوده و باویه که مشروع دموکراتیک و بن پیکرنا ما فین هلبجیران پیکوره یا سیاجی جبو بجیانینا و پیمانا کو داویه دنابره حکومت عراقی حکومت هرما کردستان ده درباره بودچه و دابشکرنا سامان یعنی او هاتنین تابعی سروشتی هاتو قبول کرنه و یا چارا جبو هفکاریا مروی و پشکریا بهتر جبو کوچبران لهرما کردستان و باشتر کرنا جیانا وان لقامپانه و کندزانن نهال کردستان باشور دیگل و اوی وان ویژن دکو دولابین کل سری تکرن ریشین کل سری تکرن بچوان ته برین بمشکان حجوم لی تکرن دیگل وان همو اواجی از جماراوی
طبي از او نزانم لنزي 3 مليون او هنا بجن بنابر هنا وتين خدي كرن بله قالك سباس كاك سراج عيني برس اللي بعواكي دن يعني بشت 2007 كنت دستورة عراقي وهريما كردستان فدراليزم موان هاتا مسوغير كرن اري كرن دبيا بود ناب 7 سالي دا اما سلام ماتا سدو تشل بيك باتا اك بشتي وي اگر 7 سال بيك نهار بشتي او بود دكاره هريما فدره داخوازا سربخوابونه بك اول نابني دا 13-14 سال بوري هر فرصتك دا حكومة عراقي تشتكي دا تخبش وقبولناك في تشتي حتى مهاتن مثلا رفراندومي والرفراندوم جبوي بو ايدي خلق بيا قبولناك دبي چارسري كي هبه جبو رايا گشتي دنيا يجيبو لدبشت الرفراندوم دا ببوياركي ناف دولتي ودناف خداجي سكتاكي ليدا اوي خواستم بلا بكن و والله كي تشكرن اوا بو 3 سال 4 سال او والله چقد خطرناك تبا چقد فراد با و هر دمكي ريشكي تمسر كردوا جبوي ويجي نيتيروان بارزا برز نيتيروان بارزاني دوی دمی دا دمکی کد لگوروان گنجاوه یا جی لگوروان لیته نامکی وسا که ایدی اوا دوی آوای ناچه دبی هونجی ورن دست باب نویشی به بغداد ربطنه ناچه وک برز ممتاز گود به بغداد ربطنه اوا حل نابه گلک دولت آدنا کتنا نابه تلیه گلک هایه جبویجی هون ورن دست باب نه ام بابرا بیا چاره سر بتون جناب تا چت بیجش بویا سپاس که میرزا سلام جتر و هفکاری منیدن که منتظر و سلام و ریز که همون تماشاوان آن را بگمان پرساته و پرسا جنریگا که ولی خستبو لباشور کردستان چه دقومه لباشور کردستان گلک تشتقومن لباشور کردستان تکوشینا سروریه لباشور کردستان بریارا 688 دنگاه دولتک هاتاوا کرن و جوی روژه دیه کردگاب بگاب دولت آخوا پیش دادبن ادیکا دولت انداغرکر پر عاجز که عاجزی خود هر واری رژی نشان دادن نها این ایرو چند روی دولت ترکی چیاین کردستانی گلک وارن کردستان باشور کردستانی بمب باران دکه سبب بمب باران کرنوان دم وقت پیوستی جوان وره هبه دکن پشتی ناساندنا جنوسیتا ارمنیان دناو خود اوی حاجتک چه کرن پککی وک حاجتک کرن و باشور کردستان بمب باران دکن نها پرساته و ورم برا نها محفل ملت کرد یا سرخوبون اعلان کرن که ملت کرد ترجیح آخوا کرد سدی نود و سیسیا به رژه کی بلند ملت کرد ویا قبول کرد لید به مری راستیه بیجه قناعت من او مسئله حات نقطه کی ریوبرین باشور کردستانه سیاست مدارین باشور کردستانه جبویرین کل باشور کردستان قومینه و هلوستین دولتین کو رولاوان د روشا باشور کردستان د ایریشا کرکوکی ده جی انجام کی قناعت انجام کی ارینی درخستن چاو انجام کی ارینی درخستن نها سیاست دوی اون جبویران انجام درخینن لگوری وی استراتژی کی آوا بکن قناعت امرزدار نچیروان برزانی حکومت هرما کردستان پشتی وی اوی اجخور استراتژی کی تثبیت کرن گوتن دوی ایدی ام
پرسا باشوری کردستان و تکیلیا خواه و بغدای دوی ام به واسطه هیزین کو ده بریارا 688 ده خودی حکمن و نهاجی اختورین سیاست نه ام وی مسئله ببین تیخن همه زوان دبی او وی مسئله دست باویجن وی مسئله بشکل کی چاره سر بکن چما وردکم قناعت عامل سیاست کی پر عقلانه و دویجی ور کرن چونکه امزانن yani Kürt bebe hezaxwa nikanin bi devletên dagirker bala xwe bidinin de her şert û mercî de her çar devletên dagirker yek dibin em anka dibên peymana Hewlêr û peymana Bexdayê hene niha aktuel ji vê meselê hikûmeta Iraq berpirsiyar e bînin bîra xwe ziyareta Kazimî wexta hat Tirkiyê û piştî vegeriya tu tuş nehat gotin ev tiştana giş naxwazin ku dewletek modern dewletekî nûjen li Bakurê Kurdistanê ava dibe naxwazin ew dewleta nûjen dewleta modern ber bi pêş ve biçe bi vî şeklî Başûrê Kurdistanê rihesiz dikin naxwazin niha mesela Şengalê jî em bibin di mesela Kerkûkê de jî di mesela gelek bûyerên li Başûrê Kurdistanê qewimî nahêlin ku ev dewleta modern ku di cara berê gotibû li Rojhilat navîn giravek demokrasiyê û numûna ji hemû dewletarê nahêlin ev girava demokrasiyê ev dewleta modern ber bi dewletekî modern diçe ev dewleta modern nahêli bîna xwe bigire rojek tunere li Hewlêrê teqînek dikin rojek tunere êrişî çiyayên Kurdistanê cîwarên Kurdistanê dikin rojek nerin li Alî Şingalê problema derdixîn rojek li Alî Süleymaniyê derdixîn vaya giş stratejiya devletên dagirker niha stratejiya devletên dagirker zanin ku milletê Kurd bi biryara 688 duan de evek çêbû hişmendiyek çêbû ew hişmendiya hat ku em mirov kare bêje ku ji Kurdara li hev hat bi mesela Daişê û şervaniya Kurda û têkçûyîna Daişê Kurd li siyaseta dunyayê bûn aktörek li rojhilata navîn jî hem ji alî jiyanê hem ji alî têkiliyan Kurd aktörên siyasetê ev yeka ew ê aciz kir devletên dagirker aciz kir her carê ew heceta dibin mêzekin Şengalê problema Şengalê hat noxtakî heştî şabî tê de yî yebeşe tê de yî niha mirov heştî şabî û êdina fehm dike lê wexta mirov li helwesta PKK mêze dike çi dibe ji bo parastina birayê xwe yê êzidî vî tişte niha parastin bi vî şeklî ji kesî re nahêlin niha civaka me ya êzidiya civakekî ku zulm dibîne civakek ku her û neheqî li wan tê kirin ew e ez bawer dikim ew problema ku cenabê te pirsî problema madda 140 çareser bibe ew bixwe gelek problem jî çareser bibe pirsa Şingalê jî ew ê çareser bibe û daxwaziya me ew e ku pirsa Şingalê wexta çareser bibe dibe êdî Şingal girêdayî Başûrê Kurdistanê heremekî bi taybetî qanibin Yezîdî xwe bi xwe girêdayî Başûrê Kurdistanê xwe îdare bikin ku ew tişt dest wan û ya dudiya divê PKK dem li dest dev ji ew ê berde dev ji ev mesela Şengalê û tevî heştî şabî vê meselê birê ve birin divê vê meselê jî PKK baş bibîne ev gava dikek Mumtaz got yani taliya taliyê wexta ew konflîktên xwe çareser bikin zehmete ku garibin wan nur jî bêlin û tecrüba wiya jî di siyaseta Başûrê Kurdistanê siyaseta Rojavayê Kurdistanê derketî ot niha em kek zaf dirêj dibe yani hema nîv saetê me borê em hê li virin
دناف فيدا برسكي من هي تناف قوتنا خد دوام كديسا لأز برسكي خواجي بكم نامكي أو قصة كجبو باشوري ولات ما جرينج بو جدرو دورن سياسي آلية دن كردا دنگه زیاده در نکرد یا بشکری بکن یا جی نزانم چی بکن نهایت اجوان هیا یا کسی کی بله کک بیرزا سپاس جبوی ویوی نها گلک جارا لباکور کردستان یا جی لباشور یا جی لو ام خو کنسانتری بیارا ناکن نها اف ناما ریزدار نچروان برزانی دنگ ودا و دوی مروف اشکره بیجی وی دنگ ودانی تنی سروک گشتی پاکی دید یعنی وقتا وید گو دوی ام پشگریا وی نامه بکن و اف ناما بخواه لباشور کردستان گلک تشتا بگهرینه رفلکسه کی لجم کرداد وی وارد اوتونه یعنی گلک جاران وقتا مروف اب مجارانات تینه روژه و به هوای کدن دب سدما رخنه هون باشور کردستان مجارن باشور کردستان پر در دخینه پیش نها سیاست و وقتا دیار به هون بیجن از به پروبلم باکور کردستان علاقه دارم از پارتیه کی باکور کردستانم لیل پرچاکی کردستان ویال باشور به روجاوای کردستان به اگر امکانک درفتک دست برای مده هبت و مری پشگریا سیاست آوان بکش بویجی او ماده ناما ریزدار نیچیروان برزانی جیکتیا نتوارشاند قناعتا من او هشمندیا کی نتویه و او دولت داگرکر خراکر او تشتا اگر بالا خو بدنه بالیوزا انگلتره دبی مجاره ده پشگریا اوی کر پشگریا ناما ریزدار نیچیروان بارزانی کر لباکوری کردستان ام ببین داخیانیا ریزدار مصطفی اشچلیک بو سدما کو بالا هر کسی بکشین سروی مجاره اویا چیه دوی هون ایدی د سها شر ده وقت خو دا اثبات کردن دوی هون د سها دیپلوماسی ده هون د سها نابنتوی ده بتکلیا به دولت اوای کی مدرن و جو حقوق خوی هندرین کو ج ماکزاگون عراق دولت فدرال و حکومت مرکزی دگل خالان ده له کرنه دوی هون تاقیبچی وان بن قناعتا من حکومت هرما کردستان و سروکی و ریزدار نیچیروان بارزانی گلک هلوسه کی ارینی دانین و دوی مروف وی هلوسه وان پیروز بکه نزانم بله گلک سپاس نعمیدی در بازی خالا خواهی دو دیا ببش بر کچل دقیمت وردا چو خالا ما دو دیا اگر هواره جنریکی بکارون بینوارن کک میرزا دوی دا توی خواهی بیجی از دوره بدمتت بسرفة دوام که دوی لقامش لوه شر دنا بین دفاع الوطني وهسه يدد وروشة ديالوجا كرد وكرد يعني دفردا أبا چند روجة 4 روجة سيشمي 5 روجة سيشمي حتى انها شركي لقامش له هي شركي دياركو تدا جلك تلي هنا ودياركو تخوازن روشة قامش له حتى انها شر نكتب النابي تخوازن روشة قامش له جي خراب كان ودرجي بلاغ بكن ولوي هدفك يدن كردن و داره و عربی و داره به هر دکارم بجین تخوازن ناکو کی کدنا بینوان دا درخن و هر و حکومت سوریه لگل روسیا و ایران نزانو چه دخوازن بگشتی هم قامش لو خراکن هم عرب و کرده بردنه و با آوا کی جی کرده جوه بدن کشبار کرن بله اما اشتاد پرسم لسر داخواز اخافتنا تای بره دوام که بله نه دو نقطه مخواستن لیزده بکم یک مسئله کو ایدعا کو بنکین اوی یعنی یه اسرائیل لحرما کردستانی هنه لو ما ام بومبات کن
يكو او ابيكو بومبات كن سر نافي تش بومبات كن والجور تش تسبيتي الجور تش ام ببيجن او كو جبركو او نا اصايشه راخنه نا على قوانو اويجي تنيه حشتي شعبيه وقريداي ايرانيه ودخوازن كلوه داري استقرار خراب بكن هگر دخوازن ایریشی اسرائیل بکن و اسرائیل وی داره اسرائیل برای فزایوانه کو بگه اسرائیل جیه چما تین لحولیر البالا نزی بالا فرخانه درکی دخن yani ev şu diyare ku ev bengaha ve eve tuneye ev jigabek ya bir istiklariye nokta da diye pişti nameya Brez Neçirvan Berzani bu konsey evlekari ya yekitiyane tavan şant Antony Blinken vezir derve ye Amerika telefonu Brez Mesrur Berzani kir و دوی تلفن دجی یعنی بیشتر تلفن دریج بیه و گلک سر گلک خراجی پیوینه از هیویدارم دور ده امریکا هم سوزن و هم پشگیرین باش و دجی ده وقته ده و بلزگین نشان بده و پشگیریا هرما کردستانه بکن بلکه براستی جی نها هرما کردستانه هاوقاس نیار پرنکو کسی کو پشگیری بکن تنه الود نتنه وداره آنا درواسی سوریه دیم سوریه جی یکیتیا امریکایه yani yekitiya devletin Amerika'ya Avrupi duvan varada yani demek duru derece sistem dinavandajı belki velatek du velat betir Fransa dertkeve bıçak peş le yendinekayı prani tekiliyen koy Türkiye'de fikrin tekiliyen koy Harim'de fikrin hatta tekiliyen koy İran'da fikrin tekiliyen peşaroje Irak'da fikrin yani bivejin ve graniya ku Amerika ve Fransa nişanda muhabin devletin dinekayı nişan nadın. Ev mesela kamışliye yani bu ku tamaşavanın meci çek mesele bizanbın. Roja ku deslatiya bak yani Rojavay Kürdistan'e katiye deste peyade بنجهن سوريا الودري هنا لقاموش يجي هنا يك لسنترا باجر نافندا باجر يا امن دولة يعني يا استخبارات وان هي يا دياجي منطقة بالا فرقها قامشلو وياش خد دست دولة سوريا دايه نا روسيا جيب كارتينه اف تاها كو شر ليدر كتيه تاخا کو هری نزدیکی بالا فرخانه yani direkt به عسکر سوریه و علاقه داره yani ناوبر وان دا گریدان هست yani بیشتر پیاده ناکه به ناوبر هر دو هریما و وانه به هریمجی پرانه عربن تایی جوانا دویژن عشیره کوانه برده جی لوی داره هبونه لی پشتی شهر یین کو کوش کرنه و دورین کو نکاربونه بمینن هاتنه و تاخه خو گرتنه البدره نه هجمارک مزن عربانه کردین کو بیشن جوه داره نکاربونه بمینن رویانه شنوان دا عرب هاتنه سکلان ایجا نهاجی yani alikariya devleta Suriye لودره لخوازن ناکوکیا درخینن به استقراریه چیکن ورده اساس خدا yani بیشتر گاوا هری کو رالی کردا بخیر کو پنه که و انا کسه لحبدو بکن دوی وارد جی پنه که yani بیشتر انا کسه به هر آوای ديارتك او حاضرن كل حاورن لبنك قسمك وان
ısrar dikin ev ısrar kare ve sedeme ku sibê roj li wê derê ku Kurd tu statûyekê dest nexin. Yani Amerika roja ku Suriye dev Suriye'ye berde li wê derê dibîne İran û Rusya û Türkiye. Rusya di problema Kurdî de Kurdistanê de Kurdistana Rojava de heta niha ne dûr de ne ya başûr de ti gavek pozitif navêtiye. Her tim statûkoyê parastiye li Iraqê heta derekê eleqa xwe pênaniye lê ji wan re dibe hûn jî eleqa xwe bi Sûriyê neynin. Min Iraqê ji we re hêj Sûriyê jî ji min re bêlin. û di wî warî de jî yani çavê mêvana li Amerîka dinêrin ku sibê roj wê herin منطقه و جوان را بمینه شر هیچ دومت که یعنی بریا برنامه مدرس بکه یعنی بیشن من هن چارکانین کو direkt telefone kul ve deret gotun yani iyice nahayı dengen silahın grantırten bale bale gelek spas از همه اوکی دیسه اوکی اسرائیل و دیسه است حاضر تجی دربازه آلیدن بی باشه دولت هرما کردستان چند برپرسیون در کتن اعلان کردن دیویژن تو بنگه هیوان لورتنه اسرائیلیاتنه چما پیوستی پید بینی که اکسیراج و جویجی دربازه قامیشلو بنامه باشه نها دولت داگرکر گواده دیدی اساس مجارا باشور کردستان چد قومه به تناصر خون مجاره که لورا گلک تشت دناف هفدنه او بنکین کل اسرائیل باشور کردستان هن او یک سناریوی ایرانی بو ایران بری ایرشه بزانهی ده چاپمنیاوی جی ده هفته بری جی به مسئله ام پیوی بون اف استراتژی که ایرانه گلک جارا هر چقاس مثلا ببین ریبازین دولتین داگرکر گلک جارا دشبن هف چاواکو ترکی مثلا PKK و ناوننوکا ده işte mesela teröri حجت دکو ایرشی باشوری کردستانه دکه ایرشی روجاوای کردستانه دکه بیه ایران جی او متودا او دکه لورا هر دو دولت جی دولتین سرکن اج هر دو دولتا دولتی لواز بکه و اون باور بکن ریا کردستان آزاد اوی به و او جی جویاد ترسن اجبوی مثلا اولی بکارتینن هر زانن کل روجرا تناوین رولا اسرائیل چیه زانن کو دیجیتیا اولا هیا مثلا اسلامی هیا مثلا خریستیانان هیا مثلا جویان هنه پر دوی اوی دی مجاره هر جاره دخوازن به شکلی که بخرینن و مثلا بکن مثلا مافی نروی درخینن بکن مثلا اولی اف استراتژی که دولت انداگر کرده و برپرسیارین حکومت هرم کردستان و مسئله ده پر وکری داخیانی دانگو اف تو بنکه اسرائیل جمعت تنیه و اف همو پروپاگاندا سدمی ویجی امزانن کو ایران دخوازه شخور بنگه کی رشی چه بکه نها اب مجارا به شکل کی او لی وقتا مرو بگر سر مثلا روجاوای کردستانی روشا قامشلوی نها مثلا قامشلوجی به تناصر خو مجاره کو دوی کرد لسر و مجاره بفکرن چما وی دمه او مجار درکت دوی افجی ام لسر بفکرن دوی بهورگلی سیاست مدارن کردیا و مجاره بنرخینن چما وی دمه سدما یک سدما و او کو تکیلیا دخوازن تکیلیا گلین روجاوای کردستان دجین به شکلی که خراب که نها کردستان وقتا مروف دویجه کردستان لیل کردستان گلک گل هنه مثلا عرب هنه سوریانی هنه ملت دن هنه دخوازن نکانم بشر بکردا ایجار چاوا دکن رادبن دخوازن دبی دو گلا بینن همبری هب برا او شر بکن دنابین آوان دجی ام تشتکیور بکن کو
امریکا اداران و به شکلی که پشگیریا روجاوای کردستان دکه گازی نونرین کردا دکه فرانسا گازی وان دکه پشگیری که خورد هیه و به هاتنا جو بایدن دولت روجاوایی جی به شکلی که نو وگریان صحا سیاست لورا به امریکا هین هیزن خوردن اف یکا دولت داگرکر خصنا روشکی خراب و قناعتا مبی پراوکاسیونی جی بزانهی دکن آنکا وقتا مروف چاپمنیا روجاوای کردستان دشوپینه دوی چاپمنی ده مروف دبینه که برپرسیارن عربا جی دبیجن که امو کرد برای هفن دبی هیزین براوانیا سوریه روجاوای کردستان درکوه اف قناعتا مبی دور ده کردا رولکی باش لیست دوی مروف او علیه وان ببینه او کشتنا سروک عربا جی به تناصر خود پراوکاسیونه که وان حساب کربو کرد و عربا بهف کتن او والا درکت دو دیا دوی ایدی جعب بیارانا کرد وگرن جی انجام اکی درخینه نها امزانن که تکیلیت انکسی پینکی و پارتین دری به هفکاری دمینن هاتبون آسکی کو دیسا دستوردان کتنابه و لحف نکرن قناعتا هم اگر کد وگرن او پروتوکولا دوهو که جور ورن وی اوی کرده گلک تشتا بگهرین نها اگر روش هاتبه ویر راده امریکا هین و نگریای صحیح هین صحیح دننه لی روسیا و هیزین دن دخوازن اف ستاتویا کردا لواز بکن دوی کرد دم لدست یکیتیا خواه آوا بکن یکیتیا خواه آوا بکن که کاربن مداخله ای پیواجوی بکن دم آوی ارشه دجی مثلا هلوستا انا کسی جی ارینی بگو شته دم لدست به شرور راوستاندن او ببه نها رولکی دکوه سر اوی سر پیانکی دوی نقطه کولجی مانه دوی به انکسی را وی مثلا خواه چاره سر بکه پراوکاسیون وکی ویا اوی پرچه به و اوی دولتین داگر کر و روسیا و هیزین دنجی بشکل که بخوازن مداخله اوی بکن مداخله به ستاتویا کو دستگفتین دست کردا دی مداخله وی بکن لی وقتا کرد به یک دنگی در کبن پیشبری رایا گشتی یه دولت اوروپیا یه امریکای باور دکم اوی لیستکن دولت داگرکر والا دادخینن او جی گریدای هزین روجاوایی گریدای انکسی پیانکی و پیشورو پارتین کودری ویا مانه دوی به هزین خواه یک بکن و به یک دنگی در کبن پیشبری رایا گشتی یا دنیر بله گلک سپاس یعنی بدیتناتا کک ممتاز بدیتناتا پیاده دکاره جوان باندور در دوری خواه خلاص ببه و بوان را یکیتیه چه بکه وره سر میزه یکیتیه یعنی او باندوره کش در و دال سر وی هیه جالی پکیکی و جالی ایرانی و جالی روسیه و یا جالی دنی و نها دما کو هیک باره کال سر پشتا مرو نکاره وک کو مرو دخوازه مرو خوهول بکه پیاده جی دوی گره بزان به نها بوریا نفس یا کو دگره باشور کردستانه یعنی نها وقت آلیکاریک طبی لازم به آلیکاریک بجن انسانی لازم به ریا خود آلیدن تب دست سوریه دایه و تماما امبارگو سریه جور دست ترکیه دایه تماما امبارگوه تنه دری کردستان باشوره دما هری خرابته ده همی دما آنا بجن ایریشن کو بجن پکک کو دبه یعنی حتی درک دبه حاجت یعنی کو ترکیه ایریشی باشور کردستانیت که لشنگال اوقات تشتقه ومن دگلویجی تجاری باشور کردستان لهمبر
روجاوای کوردستان وک سلاح دری کارنانیه دری هرتم وکری بیه و او دما شر وانجی کرنه دیسا دری وکری بیه yani دوی گره ویا بدیتن و زانبن کو yani خیلی ما کسی متونه دوی گره ام کرد بخواه ویا yani پشتی اوقاس تجربه کنه ها ام روزانه دجین دوی درکی عقل بسریا اواب کبه yani ببیجن چیزانم بیجن کنترولین در و yani عقل بهتر رولکین گرانگتر بلیزه و مرو yani ببینه به yani هیویجی دیده مرو که دنابا پنه که ده پیانه که ده جید واندمه داوی مرو دبینه که هیلک گران هیا که دخوازن لحورن و یکیتیا کرد چه ببه از هیوی دارم او هلوست بسر که به و دوی کردین همو کردین دنیای جی دبی وارده رولک بلیزن و به هلوست آخواه و به خواستک آخواه نشان بدن که او روژک زودتر ببه لی او آلیه پیانکی که جنابتت بیجه دخوازن او یکیتی چه به لدش بیانا آلدار خلیل که گوت پیشمرگه روش yani peşmerge dijmi yani ihanete ne ev çaptın ne karin bersiva wibdin ne karin wi inkar bikin ev çap karbin ben yekiti çep tabi ev wanji muhakkak ana denge hene balans hene yani gotuna hem gotun dama kumeru veje idi her xalas be yani muhakkak evji yani boku bawaya ki disa بشكل كيكو يكرتي لهبدو ورن وان رياضي قارن يعني طبعا مرو نزان ابي كو امكن برانيجي سبيكولاسيونن يعني لي مرو وي ابي دبينا يعني بيجن دزانن بركو از يعني فرنسا تايبتيجي اوروبا فرنسا وامريكا دوي واردجي دخوازن كو ببيجن ام حتی درکی ون وانگاوا باوجن ام هین بهتر الپشتوه بد مخابن ام بخوب خل هبن آکن آنجا خلقین خریب ورن بزورا وانو آن ام بنیرن ایدی yani ام لهب نکنجی مرن هی اوجی yani تشتکی کو نکو مرو پیسر بلند به مرو وانا بری داویده مرو لهبدو بکه مرو بهتر کاره هیوی بده درو دورا خوب ملت خوشی نه که میرزا دخوازم کرم که دو تشت بیجم دوی مجاره ده نها ما بیسک بری وقتا ما بحثا باشور کردستانی کر یک جانا نحو جای مروب لنمونه اندن بگره نمونه کی کو چاوا باشور کردستانی به دست خستیه و بر بوی اوی دچه نمونه کی وی رول روجاوای کردستان دست بکریه و نمونه کی کو ایشه دم رو به عاجز دبی دم گلک پرووکاسیون چه دبن قناعت هم لورد به تفگرا کرد دو نقطه ده خودی هلوس بن یک ویرن وکی رزدار آلدار خلیل وقتا دخوازه و پیواجوی تک ببیدکه که دوی هزین دری وی با آوائه کی چیکر و اوی هر دو هزا بینن جمعه برقنه خوی آواکار کانه بنه دبی دم ده گلک ریخستنان ده پارتیان ده اید خوازم پیواجوی کرد بر بستاتوی و دچن پرواقع بکن هبن دوی مروف ری نده ویا ایدو دیا اگر کرد دوی مسئله ده لحظ نکه قناعت من پیواجوی باشور لورتی هزین بقوت امریکای فرانسای بشکل کیوان لحظ بینه لیدوی کرد تاریخ خود درصد درخینن و بیجن که تاریخ کی مجیای ایوان دیسا دنا پیانکی ده دنا انکسی ده هدیتنه یه هفو دن دیدید او پیواجوی
yenekê û qedepê bi hev re jiyan silavê nedan hev lê hat îro em bibin dewletê îdare dikin divê mirov alîkariya wan bikin mirov jî bi rexnên avakar wan bîne cem hev بله راسته لی قد پو و ینکه و انا مرم نکرم مقاسم قد پو ینکه لسر بنگه ها نتوابونه لسر بنگه ها داخوازا ولاتا کی دل سر بنگه ها او که او دوی بیرو باوریه دان جبویو اگه مرم سا مقاسم که ده مرم زعم نقاش که ام نهاویات هلن او که دن روژه ما دریجه یعنی از بخواه نکرم انا مقاسم کم جبويج اف استانجي بله مقایسه چی یعنی مقایسه بگم بکی تو نه که لی مقایسه از دوی وارد مقایسه دکم لورا مروف دبیج تاریخ خواه هاتی جیاندن درسا درخینه ها عالیه کی ام دوین درسا در نخینه لی اوجی لگوری کنجکتوری حرکت دکن اگر یک گرتی بن به هفره بن کارن لروجاوای کردستان گلک تشتا بگهرین میزه که مثلا انکا رابن ببین مقایسه وان دعوه نابد دبن وانا مدل کی دگرن یعنی هرچو خواستن ببین خیر نخواست هنه تخوازن به پیواجوی تیک ببین جی هنه لی مدل کی البروانه او مدل جی ما پیمانا دو که یک جوی وان هر دو علی جی قبول کرن ریجوان رو ذکر انها انکا استاتوی وان ندیاره لی سر آخا خو اداره دکن او سر آخا خو اداره کرن سبب وکی باشور کردستان ده دماغ زاگونا سوری ده او محفوان مسوگر کریبه به او ریجوان اجیبه به یا دوی شکلی یعنی دشبوان لی وقتا تو بیجه جالی ستاتو خستن و نظام تشت نابه او جی نه هوموژن دوان ده جی آلیک دخوازه آلیک نخوازه قناعت امرو به رخنین آواکار نزی وان بده و وان تشویق بکه او جی بری خواه بدن وکی باشه گلک سپاس امورن خالا خواه سسیه بله روزنامه‌گری کردی 120 سالیه جدسپیکا کام او که روزنامه گریه بنیرن به جن 123 سال برینها رزداره کی کرد چیه به زورا حمید تنگاسی و سرگون و کوشبری چیه الولاتا کی روزنامه کردی دسپیکریه جوی ورده ام و روزی وک روزنامه روزر او که دسپیکا روزنامه کردی قبول کن لجوی روزی حتی انها گلک تشت بسر آوای روزنامه و وانیه و چکرنا روزنامه وانیه و درخستناوی بلاو کرناوی و عملید نهر ایرو سیستم گوهریه تلویزیون و نظام اینترنت و نظام چیه اون چاید کارن وسام من مقایسه بکن جوی روزی حتی انها روزنامه گریه کردی جوی روزی و حتی انها بله تو دست بکن که سراج بس که میرزا براستی خالکی گرینگه خالکی کو دوی یعنی دسپیکی بروف کاره بیجه سپاسیا میر بدرخان دکن کو روزنامه کردستان درخستن و جوی دمیج مرم میراسه کیشتن جه کرداره او بو بنگها چاپمنیا کردی و لسر وی بنگهی حتی ایرو گلک تشت دقومه لیگ دبی مروف 123 سالی آوی و حتی نیانکا وقتا مقایسه بکه گلک مرحله در باس بویه کردا گلک تش جیانه گلک تش بسریوان هاتنه چاپمنیا کرد لی دبی مروف به اشکره بیجه کو دلی مروان دیشه لی 123 ساله ده دزگه کی ماینده یه نتویی یا کردا چه نبویه گلک جارا دزگه دواره چاپمنی ده یه پیشکتی چه دبن لی بردوامی دنابه نوان چه نابه لی او میراسا بویه سدم کو ایرو ام ببین لسر وی هشمندیه گلک تشت چه بویه چه دبه
ایروژی هم ببین دنیا هاتی و گوارتن لی پروبلما سرکه یه کرده ده روزنامه‌گریه ده کرد دزگهن به وی رنگی عیدی ملت خواه بهتر او دزگهن چاپمنی ده خدمت پارتیان ده بکارتینن و او پارتی جی وقتا ده ساحه سیاست ده بن او دمینن او پارتی جی هولی را دبن او دزگه جی جورتی را دبن به هیویا که دولت فدرال یا باشور کردستان یا جی کرد سبل روژاوای کردستان به خودی ستاتو بن که دزگه ماینده دست کرده بمینه او جی تی ده مجارا دولت بوینه ده مجارا ستاتو گرتنه ده آسیه ده به وقتا هون خودی ستاتو یک بن دولتک و هبه هون دزگه وجی هیه هون قانون او دزگه خوانا جی بره و ببن لی دوی دناب 123 ساله ده جه آوابوینا روزنامه کردستان حتانی هنگ امرو ببینه دوی واری ده کردا گلک شهید جی دانه گلک بدل جی دانه ای روژی هین روزنامه‌وان کرد ده زندان دانه جبوی فکری خواه لهندرن او جی یعنی ایشک ده مروفا لی ام سپاسیا متخط بدرخان دکن کو روزنامه کی ور درخست و میراثک جمع هیچ ام سپاسیا او کتکارن چاپمنی او دوی واری ده یه کو شهید کتن لی هر چار پرچه کردستانی ام سر خول برته کشین آوان ده توینن و مال آوان آوان جمر میراثکی او کرنه او میراث ایرو جمر مایی هگرم قاربن وی میراثی پیش ده ببن و دزگه کی ماینده آوا بکن او جی نفشه نور میراثک بمینه بگو من ریاوی جی به دولت بوینه دیچه ریاوی جی به دزگه بوینه دیچه تشتی که از کانم بیجم بله گلک سپاس برز ممتاز از زانم که گلک ساله کتب کاری روزنامه‌گری و مجولی و هر کسی که باست که دبیر روزنامه گره به طرف به آیا دنیای دا حتی نها تر روزنامه که به طرف یا به ایدئولوژی به آرمانج به هدف هبیه که همه زمره بگرب نافخواد اجی بریا برسیوا پرسات بدم اجی دخوازم مناسبتا روزنامه‌گری کردی دخوازم روح میتحت بدرخان عبدالرحمن بدرخان دیسا همان یعنی این کو پیشکش روزنامه‌گری کردی بونه ممدوح سلیم خلیل خیالی حمزه مکسی و دورا یا مدرن کو ویژن و به تیپین لاتینی جلادت و کامران بدرخان روحی وان شاد به ای ریوانه جیش بیر نکن اره یا ایریوانه براستی اساسی خود 2 سال بر یوان وان لاتینی درخستیه طبی لاتینی وان و یا کو جلادت بدرخان کو به هوار او کریه فرقیت هیه و یا وان دمکی بیه و دورا یعنی یا جلادت بدرخان او گرامر او تیپ هما بویجه بوی حالی خو ایروجی تیپ کارانین یعنی آلی زمانزانه کی یعنی جارنا هنکار دست کسی کو اهلیوی تی دست پیکرن ماینده دبینن یعنی گوهرتن مازن جی نها جی یعنی او گرامر وی و او تیپین کو لاتینی دانیه ایروجی تیپ کارانین اما صدیصد وکوی دانیه به فرقیت پر بچو بله یعنی روزنامه کاره به طرف نابه یعنی نممکنه مرف طرف به طرف به لی مرف کاره اوبژکتیف و چرچبه که گلک فره ده ام ببیجن دما کو از روزنامه‌وانی بکم و از کرد بم و هست کردستانی بمراهبن از نکارم به طرف بم کو بیجن
بجن آلی دولتا ترکیه و یا جی آلی دولت میتینگ کار و بجن کاز به طرفم از به وانجی ببه نبه نممکنه کو ببه لی مثلا کردستانی بونه ده تکاری چرچوه گلک فره دینی کو هر کس خود تدا ببینه هر کس تدا راحت به و هر کس کار به نوانس خواه فرقیت خواه نشان بده دوی آزادی تامین میکی یعنی سر روزنامه‌گری کردستانی کو مره ببیجه یا کو کردی درکتیه مره ببیجه براستی جی یعنی او جیانا سیاسی به هفره دمشه یا هست نتوی به هفره دمشه دما فکر نتوی بونه درکت و بجن عثمانی بر پلشاندن دابون ناوان دا ناکوکی هبون لهم بر روسا شر هندا کربون بالقانا عرض هندا کربون ایدی هر ملتک چارا سر خود گریه کردن انتلکتوال یه هوه دمه وانجی خواه دخواستن یعنی ملت کرد را چاره یک ببینن و یک چاره یا کو بیژن پیوندی آن اینفورماسیون آن او بکن اوجی روزنامه بون یعنی دوی دمه ده گلک آلاویندن تونه بون روزنامه اولی وکون زانن سرگونه درکت گلک روزنامه کردال سرگونه درکتنه و مرد دما دنیاره دما تفگره کردی پیل دایه هجمارا روزنامه گلک بونه دما کو ختمیه آن ببیجن حاطبه حتی دمه که حاطبه به تاثیر یعنی به تفاندن آن ببیجن زنون کرن دوی دمه ده جت دنیاره هجمار کم دبن لی هر برخدان هبیه هر دمی کرد خواستنه کو دنگ خود درخن ظلما کل سروانه و بدن دیار کرن و ریا چاره سری نشان بدن یعنی نه از ام ببیجن او کردن کو دروا تبگرا کردی هاتبو دره که پشتی دوزه ایلونه آن هنده مندنه که کو ده حفصادا روزنامه درد خستم به دستا یعنی مینا که وحال دنیای گله کمن او دخواستن جوه داره درخن در وکو بیجن دنگک بیستن یا جدنا حفصه دا به او کرن بله از یعنی سر روزنامه کردی مرو کاره گلک تشبیجه لی از بله نه سر روزنامه کردی البته مرو کاره گلک بیجه مرحله وی هنه نظام چی وی هنه ایلگالتا وی هه لگالتا وی هه نظام رادیو هه پشتی تلویزیون هه لی دما ما نهادا خطا اینترنت درکتیه ایدی گلو مرفت کاره بیجه یا بینا بویاغه بینا مرکب جیته و وسا بخوینه او زوق مایه یک یا جیلا نوی نازدکه یا نا و دویا جی هم پرجی ایدی ناده پی جیلان ها لسر اینترنتش خرال همه دنیای گدارید که ایدی حوجینا که کوره بیجه بچه فلان روزنامه بستینم وك نمونه از روجي سي تشل حب او قد نيرن ليفر لعمل سر انترنت سي تشل حب قد نيرن اف دناف كردا دي جواب ماشي يعني تو جواب بيني پیش روجي زانه چخاص تکنولوژی پیش داده او کو ناوبرا يعني بين ناونتوي و ملتين کو بیجن پاشتمانه آن بیجن به امکانن او وقت پر کنتر دبه کجدارا مینایک بیجن 1405 ده یوهانس گوتنبورگ مطبعه پیشی لآلمانیای درخست اون tam 220 سال گرت هنو خات عرض عثمانیه او یکی ارمنی نه ترک اوه ترک بین وی دما کو مطبعه درکت روزنامه جیدی بشکل روزنامه نه وقت مدرن روزنامه درکتن روزنامه اولی یا کو او عثمانی او دولت مازن کل چند قطاع کو ببیجن عردوی هبو 1806 یعنی 38 سال بریا روزنامه کردستان روزنامه وانا اولی درکتیه
يعني بين إذا نها بين دم تقاس مودرن بر مودرنيتي دشة تقاس تكنولوجي بيش دشة أو فرقيتها صلاجي كام دبن أنا بتلفزيون بشتي دركت بين تلفزيون عولي وياكو بيجن جيشت ما نابدا 30 ساله نوك بيجن مطبعة وحتى جيشت نابدا 10 سال دركت ببین اینترنت دستپیکا شرط دیا وان دمادا کو بین امریکا و کی استخبارات بکارانینه لبین سال پشتی سال هفته لهن جبو کارن علمی لجلك درين أوروبا بکارانین يعني مسافة شقص شكيم تردبه يجبروي يعني أو نها أبسر إنترنت أو جي اوك يعني ام بيجن جبو ملتين وكي ما كو امكانه وان جالك كيمن و تو بيجن هيزو دولات البشتوان تننا قنا كارن دنگي خو بهتر بگهينن جين كو دخازن برج بو بلاوك كي ام بگهينن باجاره كي ما چ جفا ديت مجبور روزنامه كي بگهينن انا لهر در دنیای کرد که بخوازه کارم تماشا بکه یعنی بله آخر مسئله مانیپوله کرنا نوچه اجی پروبلم بو نهایی تو نکاری نوچه مانیپوله بکی تو اگه شاش بدی پشت 2 دقیقه یا پشت 2 ثانیه یکی دنی نوچه راست بده ایدی روزنامه به طرف جی هدی جورتی راد بن ایدی دبه مال دنیای صاد بيجي؟ بله أنا وسائل إيجاد تشتكي دنيجي يعني بيشيا جنوسيت وقرقرناجي يعني بين بري ملاتك قرد كرن حتى دنيا بيد حسيا شخو كاري خوشي ذكرن بفكرن كو داما كو شخو شرع أولي كو ببيجن وك ناقلن يعني بين لايف يجي زندي كو هات اون شرع كورفزي بو يعني هركس المالا خول سر تلفزيون شر تماشا دكر لي دماكو او صدام اريشي كردستان كر او كرد بمليون كاتن حدودا هاجر اف تكنولوجيا ايرو تنابونا وي 2 مليون 3 مليون كردا بلكي نيبي تلف بونا وهيا كسي جي تنابو لي جبركو تشابماني لو دريبو او جفا او ظلم او روش کت مالا هر اوروپی هر همولاتین دنیای بو صدم کو يعني هذا ناف دولتي كو اوجيج خو انجام مداخله وان ویا چبو مجبور من برتك نشان بدن و كرد جوي اوي با اوايا كي كم خسارتر در باسو بله كاك سراج تشتكي الفيزا دمكي از دو تشتا بيجم يك جناب ايغو شفافي تكنيك تكنولوجي پر پیش چوي تشتكي وشارتي نامينه لدبه ام جبير نكن وقتا الولاتكي ديكتاتورية الولاتكي ام ببين بهذا ميديا دبن كنترول اوي دبه gelek tiş ji gel tê veşartin ya jî gel bi şiklekî din jî tê manipüle kirin ew jî yani tabiata vê karî ye gelek cara em bibin müdaxeleyê internetê jî dikin gelek cara nûçeya jî asteng dikin gelek cara nahêlin kur têkiliya ragihandinê bi awayekî azad jî bimeşe viya nimûna herî baş mirov li Tirkiye dibîne مدیا حوز مدیا سیجر دبن او مدیا دبن کنترل دستلاتداری دیه و ترکی چه بخوازی بیا به وی شکلی گل مانوپله دکه اری وکبری نه لهین باندورا دستلاتدارا لسر مدیا دیجیتال جیهیه لسر تکنیک تکنولوژی جیهیه بگمان لی محالیف جی جویا فایده دبینه یا جی شخار آلترناتیفان چه دکن
وەکو چارپەل مەدیان کا چاوە ئالتەرناتیڤێکی دەنگێ یەک ji dengê Kurdayê û dengê xwe dikîne ew ê lê ên desthilatdar bixwazin kanin gelek carar vana jî asteng bikin lê ciyê kevxweşiyê ye ku her ku teknîk teknolojî pêş de diçe nûçegîhanên azad û fikrên azad li seranserê dunyayê bela dibe mirov ew jî ciyê kevxweşiyê ye. Belê gelek spas em derbazê mijara xwe çara bibin hevalê jenerîkê 24 Nîsanê gengeşiyên navdewletî di derbarê komkujiya Ermeniya da belê Osmanî di 1915 da roja dawiyê bûye di 1915 çünkü di pêşiya wî de 30 sal di pêşiya wî de dest pê kiribû organiza wî jî belkî hêj wî kevintir bû ku çawa hêdî hêdî ew ka ji nav xwe temîz bike eva jî ew kê îtaat terakiyê ye proja wî di nav proja wî de wî karî kirin û 24 Nîsanê 2015 be awayê ku dibêjin ji 800 heta 1800 milyon û 800 kes duyê ewkî da qetil bûne û eva bi salan e dewleta Tirkiye wî înkar dike divê me nekiriye û ya divê nizanim çi biye werhasil hinek dewletên navdunyayê jî bêjin 29 bû piştî Amerîka jî ku do qebûl kir bû 30 dewletên dinyayê ku wî wek jenosîd êdî qebûl dikin lê dervayê vîya di profesorên Tirka sosyalîstên Tirka herê ku tu dibînî tu jê re dibêjî kesên li pêşin profê Tirka dibin tînin vî qetliyamê dixwazin bavêjin ser Kurda hûn çi dibêjin hema tu pê belê kerem ke niha tiştekî ji tarîxê mal bû be û wexta muheseba wî tê kirin û divê mirov tehlîla wî bi awayekî berfireh bike cenabê te got hetaniyan ka nêzî 30 dewlet vê jenosîdiyê nas kiriye qeneta min naskirina Amerîkayê şiklê vê bûyerê guherand êdî ev mesela ji alî me Kurda jî nimûneyek e lewra di tarîxa me de jî gelek jenosîd hene gelek komkujî hene ji bela dewletek me tune bû em nikanin vê me nikanîbû vê meselê bikira meselakî nav neteweyî û dezgeha ew ê de binirxîne divê mirov bibêje ku mirov vê jenosîda ku li hemberî Ermeniya hatiye kirin divê mirov şermezar bike lê mesela cenabê te got gelek profesör gelek kesayetên ku çepên Tirka vê meselê dixwazin bikin mesela üstiyê Kurda ev tiştekî pir tabîî ye xwezaya siyaseta ku yê ku dixwazin siyaseta xwe dagirkeriyê bimeşînin ew niha bifikirin wê demê li hemberî Ermeniya sedema wê qetliyamê yek jê çi bû hişmendiya neteweyî di nav Ermeniyan de pêş de çûbûn lê wê demê wexta ew jenosîda ew qetliyama ew surgûna ew tişta bi serê Ermeniya de anîn Ermenî gavekî belkî di pêş Kurda de bûn ji alî hişmendiya neteweyî li ewa xwe xwedî derketinê pêş de bûn lê heger ev dîrok nasê Tirka ya jiyan bibên kesayetên ku vê taliyê wek Taner Axçam behsa hin tişta dikin û davên istiyê Kurda divê mirov ji aliyekî ew ê lê mêze bike gelek cara bûyerên bi vî rengî di tarîxa me ya nêz de jiyan me anka bibên hûn li Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê cerdewan hebûn cerdewan wexta em bibên êrişî gundê Kurda dikin û dikuştin alî dewletê dikirin ya di tarîxa her milleta de ew heyin belkî çend kes ew bûne lê wek millet bi hişmendiyekî ewekî
ارمنی برای کردان و تجاری جی دسته کردان قتل کرنا وان ده تنه و جنوسیت الوان هاتیه کرن دوی مروف شرمزار بکه لیکن حتی من دور ده ایدی دمین پیش روژ روپلکی نو ده سیاستا اوی ده بو جو بایدن گلک جارا وقتا مروف وی دشوپینه بری ویاجی هات گوتن گو اوی ناس بکه و ناس کر قناعتا me ویاج بو آلی کردا کردویا بنرخینن آوائه کی ارینیه لینه کو مروف وگره و حسابش ای آنکا بپرسنن لیه اگر قتلیام اکرنن گلک جارا مثلا لألمانيا جي بيرن في رنجي تشي بويا لولاتين دنجي بيرن في شكلي تشي دبي للدولتين كو جي ديمقراطية دولتين كو جاوي نصيبين وخد جرين كانم پر براحتي ببيجن كو ولا تاريخ مدى پیشترین ما بویرکی بوی شکلی بکار آنینه فرانسا لجزایر بیکی کر گلک جدورا کرنه كانن عذر خواه بخوازن و اب مثلا بشكل لتركي تجاري او هشمندية تركيا او نهاتي يقولن تركي تجاري فيها قبول ناكه بريجي قبول نكري او سبجي قبول ناكه هر جاري هم ببين بشكل كي جاب مجارة بري في مجاري دبينه ليه دبي كرد في مجارة ناس كرنا جنوسيدا ارمنیا حقوقناسین و دزگهن و مسئله بکن مسئله ناو نتویی و دو وی مسئله برندن بفکر في 106 سال در باس بویه تل ارمنیا میزد که دولت کوان هیه پشتی 106 سالی دولت کی وک امریکیا فرمی سروکی و جنوسیته نازدکه او قاعدة قناعة من أرينية يعني دوي مروف فيا بشوبيني يا دوديا دوي مروف مثلا هشمندية تشابين تركا ويه بروفيسور وانجي باش تحليل بك او يك سبب وان يك ارمان جوان دبين ام کردا چاواج محفی وانی نتویی دموکراتیک بپار بینن همو پروژه وان اوه همو خوازن مجاری چپی وان جی بین مجاریش سر دولت آخور ببین باوین استی کردا یا جی باوین استی یکیدن او یکاجی گریدای میه یعنی گریدای دزگاه سیاستی اگر رول آخو باش بلیزن کانن پروپاندای وان پوچو بالا درخینن مثلا او پیوینا او مجی شوپان خواندیه يعني وبريزيه كي اوي الهمبري ملتي كردات كرن مثلا ومحفي الشبع عودي حقي وان ددن اغاي كردا او مسالج اخلاقج او دور دخينن ومسالتينن استكي بر او افجي سوياوان نشان دده لتجاري اداين كو دبيجن تليا كردا قتليام ارمنيا ده تونيه ريتشي تشبوبه او جي نا اورغانيزكريه كسين كوم روف قارب اشكره وكريجي بيجا وكي جردوان انكا كسين كو خو فروش هبن عقيل وان كربه لدوي مري بياجي باش ببينه لجلك دفرين كردستان ايرو مثلا ده برنامه كيك نور الله ده من رزدار سروكي گشتي پاكي گداري كرگو لعالي ديركي از ديركي مگو لعالي ديركي مردين گلك عشيرتين مالواتين کو ارمني لور پر بون دريه خوجوان وكرنا مالا خوجوان وكرنا لوان خدي دركتنا وان حواندنا يعني او يكشخ مزيتا عشيرين كردا وملتي كردا او مزيت او تشتا هبه بيغمان اكجانا مروفين خون نزان هبه جين حقيق ربه ليبيا مروف نكانج ملتي كرد رمال بكازي
بله گلک سپاس من دو مقاله کی تنر اکچم که 2012 دا نشه دوزل پر رپورتاج کی کریه ده طرف ده درکتیه دوی دا کرده تهدید که دوی اگه کرد جماف خواه نتوی دف برندن او عقوبت آنجی به مینای ارمنیا ده میدان تجیبن گولا خونی اما هر کس کاره از تاریخ آوی دیدم نشه دوزل 2012 طرف هرم بخوینن دوی دا کچت بیجه aynı وانتشتاد بیجه به جبو کرده یه هری باش اوه که بیجن مافی شخصیت مافی کسایتی بپارزن لسر دموکراسیا ترکیش خورا دنگی خواه برای اگر نه ده میدان اوه تجیبن خوین اوه تنر اکچام ابلا ملت جاردن لی بنیره و از باور دکم مثلا ارمنی کرده حتی نها هما بیجه از لی راست ناتمه که جالی سوسیولوژی و جالی جواکی و جالی پسیکولوژیک و جالی چانده و جالی بهوراجیانه و جالی هستی نتوی و که وسا لیکولین کربن انالیز کربن و پیوندی وان بهورا درخستبن ارته و نویساند بن حتی نا نویسکاره کی وسا یا جی پرتوکه کی وسا من ندیک الی راست ناتمه yani جبو کتوانا تحلیل بکی جبو کتوانا بنویسینی دبی وان حمی آلیه وی بهورا چوا جیانه چوا اقدانه و حتی ایواره بهورا بونه دناو مالکی دا دناو گندکی دا و فلان و بیوان دوی کرد و ارمنی او کیوان سوسیولوژی جواکی بوی آوای پسیکولوژیک و نتوی و هستی نتوی و تلیان دولتین جدر و که هاتنه خواستنه الوان داره ببن حکم دار او کیوان هبیه وک انگلیزو وک فرانسیزو وک دولتین دن دبی وانا تا بهورا لیکولین بکن بهورا وی او کی درخن برای که ممتاز بله yani اجی بترامه yani Kürt به هزار سالان به ارمنیا را به هفرا جیانه خلق هریمینه yani خاندی که از زانم تو چابکانیک علمی حتی نها نکار بیه نشان بده که کرد و ارمنی جا اردمیگارک یا دن کوچی مزوپوتامیا جورین بوبن yani خلق جینه به هزاران گندین که پیک و جیانه هنه yani لطو درک دنیای دا مثال کساتونه نهاد کاری yani لیکولینک چه ببه بلکه هزار گندین مشترک کته دا ارمنی و کرد به هفرا جیابن و ده تاریخ دا شرکه که وها که بین نفساندن که دنابر ارمنی و کرده دا چه ببه تونه و مثلا کریواتی که بیجنج بر که دو اوله جودانه نکارم ببن مروه هفدو بیه پرکی که ببن مروه هفدو پری جارا دنابرا کرد و yani کردین مسلمان و ازدی کردین ازدی و دنابرا کردا و اوادا اوک بیه که به هفرا yani و دوستانیه و اوه وک مرواتیه بناو بکن و تک ریبیش بلکه دینی وان جدا بیه yani و قتلعام اساسی خدا مرف بیجا قتلعام ارمنیا حتی درکی دلی من چیزد که بیا نه قتلعام ارمنیا نه جنوسید ارمنیا یا ارمنیا جی لی یا خلق که نه مسلمان خریستیان آن دینندن کل سر عرض ترکیه بونه yani بین عینی دمه او رومین کو لأوه مانه لقرادنیزه کو مانه هموج ارته راکبنه یا رویانه بازانه گرجستانه yani شخوا قسمه که دشار روسیا و ترکیه ده 1822 حتی 29 دا دوی 7-9 سالی ده گله که وان شخوا ترک کرن بره الودره هریمه که تنه خریستیان روم هبونه و نوا 100 سال يعني حتى اوه دجي هبي حتى 1915 دجي الودري هبونه
و نابره 1915 بیسودیا ev tiştê ku li Ermeniya hatiye kirin, li Rûma jî hatiye kirin. Aynı tişt li Êzidiya jî hatiye kirin. Kurdên Êzidî jî hatiye kirin. Yani bêjin Suryaniyên ku alî devêra Mêrdînê jî hatiye kirin. Yani viya planek devleta yani bêjin hêvê çaxê Osmanî ne lê İttihat û Terakî bi cî dibe planê wan e û vanê hanê dixwazin ku dewletekî ku Tirk sadet Tirk ava bikin. Ji ber ku bibêjin millet alî dînî ve asîmîlekirina wan pir zehmet e. Gelek cara jî nemimkin e. Ez mînakek ama parantêzek vekim ez behsa Maltayê bikim. Malta demeke dûr û dirêj çend qerin destê Endülüs ew başûrê Afrikayê destê Müslûmana dama giravek gelek biçûk e. İnsanê wî bihijmarin hemiya kirin Müslûman lêvana bi şev diçûn di şikefta da ayînê xwe dikirin roja ku bêjin 100 sal şûnda ye 120 sal şûnda ne tam tarîx awamdanî ne piştî ku bibêjin Fransız hatin wê derê an İtalî hatin wê derê باور dikim pêşî Fransız hatin dûra İngilîz hatin hemû dîsa wek Xristiyan jiyana xwe domandin yani diger ku bûbûn Müslûman jî îca ji ber wî wana wisa kirin îca li wê derê Kurdman Kurda jî esasî ev jî jenosîd e jenosîd li gor tarîfa yekîtiya netewan ku meriv milletekî hin hêlê wî jî meriv ji ortê rake ew jî jenosîd e ku îro zimanên Kurdî ji wê çaxê heta niha ku bidin bîrkirin ku ji ber ku ez jî Müslûmanin û rengê me jî wek hevdûye em ê tev bibin Tirk yani milletekî ji ortê radikî belê îca em wek Kurd ku em bi hezar sala ku di aynî coğrafyayê da di aynî gundî de bi Ermeniya ra jiyan e ku em ji wê ra nevêjin jenosîd e ji bo me şermek gelek mezin e jenosîd e û meriv biçûk jî neke ku bêjin wela wan jî li Kurda dixist û ew dikir her tim di dema ku teşxele çêbûne teşxele dibêjim mesela di dema 1925 da gelek bûyer çêbiye herêmê her millet îdî çarekî ji xwe ra dibîne hikûmet otorîtekî tune bivê nevê li hin devera hin tişt bûne ya jî bêjin îro hin bûyer li Ermenistanê dibe an derekî dinê dibe meriv wek heyfa hevdû nîşan bide şerme yani meriv vî awayî wek ji bo Kurda şerme ku meriv bi vî awayî yani yekî Kurd rabe bêje wela Ermenî jî hek kirbû îca tiştekî dinê ez balkêş bibêjim ev mesela jenosîdê jî esasê xwe li ser mesela Ermeniya derketiye yekîtiya netewan da hatiye qebûl kirin yani bawer dikim nêzî 1945 duê navberê wê demê de ye û tiştekî dinê dema ku ev jenosîda Ermeniya û Rûma û Êzidiya li ser axa Osmanî çêbiye wê çaxê Alman û Tirkiye hevalbendê hevdû bûne gelek pisporên Alman di nav Tirka da rênîşanê wan da zanin di şerê de hevpeymanin û wê demê ew bi wan rabûne gelek teşkîlatê wan teşkîlatî mexsûsê ye nizanim gelek organîzasyonê wan ê eskerî wan bi xwe çêkiriye ew kesê ku Yahudiya qetil kirin li Almanyayê dersa ewlî ji Tirka girtin ku meriv milletekî çawa kare qetil bike û di vî warî de jî gelek ew hene bêjin li Almanyayê bêjin kesên ku di wir de di wî demê de bûne şahid îtirafê wan hene belê gelek spas em werin yani li ser vî mijarî elbet meriv dikare gelekî baxwe bi roja jî baxwe dîsa xilas nabe ji ber ku li Türkiye û Osmanî
gelek qetiyama kirne, gelek jenosîta kirne, nenasîna zimanekî jenosît e, înkarkirina gelekî xelqekî jenosît e, koçbarkirina xelqekî jenosît e, werhesil evana jî hemî ew ê İmparatoriya Osmanî da bûye, hemî bûne û Tirkiye jî hê jî dibin di nav meclîsa wan da dibêjin zimanekî wek Kurdî dibêje XXX. Eva bi serê xwe jenosît e, li ser jenosîtê meriv dikare gelek biaxe mala we ava. Kekmirza, ser Taner akşam ez agadariyekî interesant bibêjim. Eger mesela tebe digotin. Ya do êvarê Timûrê Xelîl jmara mecbîr kiriye min wî xwend belê. Şand ew riya teze ji xwe redaktorê wî û li wê derê qijê tê pirsîn vê mesela Taner Akşam divê tiştekî wiha heye û çavkanî Lazarev tê nîşan didin. Timûrê Xelîl divê her sê kitabê wî diyare ku ser vê mijarê sê pirtûkê wî hene her sîya jî min wergerandiye. Bira Taner Akşam were nîşan bide ka Kederê Lazarev gotiye divê tiştekî wisa bingehek wisa tune. Wek her tiştê ana tarîxê jî li gor xwe çêkirine normal e, li gor Tirka qet ewkî wî tin ne. Belê em bên mijara xwe dinê peywendiyên telefonî ya Erdoğan û Biden peywendiya telefonî pêkanî çi jî derket li ser çi axivî. Li vir tiştek bala min kişand John Biden ava bû nêzîkî sê mehe ku bûye serokê Amerîka û hat sekinî şeva 24 Nîsanê telefonê Erdoğan kir. û jêra mizgenî jî da got binêre ez ê sibê bêjim Tirka jenosîd kirine. Erdoğan dotira rojê axaftinekî pêkanî di bûyerekî da qet behsa wî bûyerê jî nekir, qet behsa jenosîdê jî nekir. Baş e niha diwan ew kadar meriv çi û piştî wî jî du roj pêşî da jî Tirka ji peymana F-35 jî derxistin avêtin. Bîde piştî wî rabû telefonê Erdoğan kir. Em çi bêjin ya jî hûn çi dibêjin ji bo kek sîreş tu bêjin. Tedî ew gotinekî heyî dibe êdî her tişt wek berê nameşe. Yani êdî têkiliya Amerîka û Tirkiyê wek salên vê taliyê nameşe lewra nakokiyê wan pir kûr in. Herçiqas Tirkiye müttefikekî NATOyê bi herçiqas Tirkiye hevalbendê wan bijî lê bi siyaseta xwe ya nehdeh salên vê taliyê têkiliyê wan û Amerîkayê hat astekî ku êdî nikarin bi her awayî bawerî bi hev û dur bînin. Çi Amerîka bawerî bi Tirkiye nayne û Tirkiye jî di gelek wara di pratikê de vê yekê da ispat kirin. Di mesela S-400 de Loholeyî, di mesela mahvê mirovan de, di mesela demokrasiyê de, di mesela êrişa Tirkiyeya Derya Spî de, di mesela Rojavayê Kurdistanê de, di mesela PYD de, di mesela jenosîda Ermeniya de bixwazatî wê helwesta xwe diyar kirin. Êdî ew têkiliya wek berê nameşe lê mirov wexta Joe Biden dişopîne. Joe Biden siyasetmedarekî ku gelek cara xwedî tecrübe ye. Yani bürokrasiyê nas dike, bi dehan salê di rêvebiriyê de maye. Dewleta nas dike, aliyê dewleta yê lewaz nas dike, aliyê ew dike. Berî were ser hukm hevpeyvînek wî derketibû digotin divê mirov ji rêvebiriya dewleta Tirkî bi şekilekî bi awayekî hilbijartinê xelas bibe. Qeneeta min ew telefona di 24 mehê de jî perçeyekî ji wê şerê dîplomasiyê şerê ku dixwaze Tirkî bi şekilekî din têxe astengiyê Tirkî bi awayekî reaksiyonel evekî nîşan bide lê Tirkî jî
پشتی وی تلفونی با آوایی که عقل سلیم وی تلفونی درای گشتی ده بلا کر وکو جناب تجی گو نگو یعنی مثلا جنوسیتا ارمنیا امریکا ناس بکنا گو ابدیتنه که ما بهفره چه بویه و ام لسر ان خالا ملحف کریه که ام بهفره بخبتن لی او نیشان اویه نیشان لوازبوینا دولتا ترکیه اگر جو بایدن لسر سوزا خواه بری اوی گوتو بو یعنی دوی امی به هلبجاتریش به اقتداری خلاص ببن و دوی اشکره هم پشگریا محالفتی بکن او استراتیجیا خواه بکار بینه لترکی گوهرتن لبر دریه کانه گوهرتن زور لیدوی گوهرتنه ده اوی چی به پارا کرده بگمان اوجی بتنا سر خوی اجرای مروب لسر بپی و گنگشیه کی بکه وقتا ابتکلیا بر بخرابیه بچه و هلبجارتنه کی اف جامعه هل او شوناوی کیوره و کی تخ گلک جارا کرد دوی مجاری ده دخابن دبین امج یکی خلاص بن لی وقتا یکی خلاص بن یکی دن دخن شوناوی او جه خرابتر دبه دبر ده تکلیا اوی وقتا کرد باش بشوپینن کو دشوپینن دوی واری ده کرد رولا خوشی بجیتینن یعنی لباشور جی دوی مسئله ده کرد به امریکا خودی تکلیه کی باشه لروجاوای کردستان جی کرد خودی تکلیه کی باشه ل باکور کردستان یه سرناوی کرده خودی هزن اوی و سیاست کی چاوا بمشین لهمبری امریکایی میاجی نزانن دوی مثلا امریکایی و تکلیا دستلاتداریا ترکیه ده دوی مراب نقطه کی جی بیجه پر ام زیده پسیمیست جی نبن خوشبین جی نبن وقتا مراب بیجه سبب ترکیه کاره دخوازی وان جی قبول بکه لقناعت آمد بدوی اقتدار جو بایدن ده ایش ترکیه خرابه یعنی ترکیه یا اوی سیاست اخواه حتی نیان که مشاندی بگرینه یا اوی بکردار ریا دیالوگ البجیره یا جی اوی دریا سپی همبری یونانستانه سیاست اخواه لیبیای او سیاست ایرشکار در جوی برده یا جی اوی گلک واران ده ترکیه تیکه و نافتنگاسیه اون دشوپینن اماره نویجی لترکیه سیاست ترکیه یا نافخوایی دردکه وکی چند روز چاپمنیا ترکیه دشوپینه ده مجارا آبوریه ده ترکیه گلک در روشکی خراب دیه ایرو میستاسیک خوند باجاره کی نوچه کی کتبو اوی باجاره کی وکی رهایی دناب ما کی ده سی کس هجاری انتخار کرنه ده مثلا فودالیه و ده مثلا مروف قریز آبوری هاتی نقطه کی وره کو انسان نکانو خود تد بگرینن وانا همو انجام سیاست ترکیه یا ده مثلا پرسا کرداده ده مثلا دموکراسیه ده مثلا سیاست امپریال یا ایرشکار دیه ترکیه به چاوگرتنا ترامپ و به برجوندیا لگور برجوندیا پوتین و روسیای ترکیه دمکی ور سیاست کی یعنی دوی جناوره کش قرطونه چکن ویجی باوری بخوانی کس بروی در نکد لی به هاتنا جو بایدن مدی کو جزای کی وردای حتی نیانکا متفقی کی ترکیه پر نپیوی وقتا پر پیوی جید 24 نیسان ده پر پیوی و هم نزانه چه جرگوتیه او یکا اشارت کو ادی هرتش وقت بری نامشه او چاوا بمشه بگمان بیام مجاره کی دوی مروب لسر دور و دریج بپیوه وقتا مجی وای ملی مذکر بله کاک سیراج ازانم او که راندویه کتاب آلی کی دن راهیه مجبوری تو بچی
اگر هوا گوتنه خواه داویه بیشه اگر نه امره ددن اشترا و غربه مالتا آوات و بخیراتی از جی مالاتا و که میرزا و از جی گلک سپاسیا و پشکشی جناب تد کم تم و خواند و برنامه و خواندنا کی کو او بو لیدیسا آورته بو بله آورته بو دیسا جی مالاتا و جکک منتظر جی گلک سپاس کم مبهور شب برنامه که خوش درواز کرد و جه تماشاوانا همویان لیبوینا خود خوازم بلکی پرس مرسیوان هبه وکیلی ما اون هر دونه اونی از جیته ده برسوا بدم مرف نکی مالا و آبا و بمینین دخیر و خوشیه ده و شب باشور بله اوور به سرچابا همجی سپاس کن اوور به سرچابا بله که ممتاز از اوتومان بله تو چت بجی جوی پیوندی تلفنی به اردوغان و جون بایدن و پیش روز اردوغان پاش روز اردوغان دی چه به یا yani ben az dixwazim peşî yani ben têkiliyên Biden û Türkiye Erdoğan ve çawa be li ser wî dixwazim di sê tişta bibêjim yani Amerika tu carî naxwaze Türkiye bavêje paşla Rûsyayê û bêlek û herekêleka Îranê cî bigire ji xwe hertim tarîxiyen du bendiyên wan bêtirin û lê yani heta niha Erdoğan ya li hember Trump Obama wek koz bikartanê lê Biden yani vê carê berevar jî Trump û evê beriya wî Obama heta Yekîtiya Ewropa helwestên Yekîtiya Ewropa hetana ku wiha nerm li hember Tirkiyeyê yani navê nakokiya bi nav dike divê ev nakokiyên me hene û divê gere van nakokiyan bipeyvin divê gere yani hin tiştene em qebûl nakin û vekirî bi nav dike yani wê bin palas neke van problemên ku di navbera Tirkiye û Yekîtiya Amerîka ku hejmara wan nakokiyan jî çi zêde dibe û mestir dibe ji ber wê ez yani bêjin tabê yani ew jî helwestekî ye ku 19 meha yekê hat hilbijartin tam not û sê roj piştî wî ku Erdoğan her roj benda wê telefonê bû anî roja ku roja beriya ku jenosîda ser Ermeniya biye ku bibêje em wek Amerîka em viya wek jenosîd xebûl dikin anî beriya rojek beriya wî û dibêjin telefonê de jî jera gotiye yani viya jî yani helwestek gelek vekiriye ku nîşan dide dibêje Tirkiye yani her çiqas çî ber bi Rûsyayê çiqas çî bi Îranê re tu zanî problemê dunyayê û problemên me hene tu çî kêleka wî carna cî digirî tu viya bizan be tu bêtir hewcedarê me ku em hewcedarê te ne yani ev helwesteke pir zelal ku Biden nîşan da Belê belê gelek spas em werin mijara xwe dinê êşeşa belê kampanya bo zimanê Kurdî bibe zimanê fermî yê perwerdiyê diçe astê de ye di pêşiya wî de ew kek heye em dikarin gudariya wî bikin vîdeokê heye belê keremke yani mavane tecrid tena hafsu zindana seroyo levere ne uni niyo tecrid rengan de ma seroyo zamana çirkoyan de ma seroyo qazayan de ma seroyo levhan de ma seroyo rengan de ma seroyo naman de ma seroyo kaçeke ma veri kaçeki ane dünya şaşiye kaçkan ko nüfustan de Türkiye qayl butero وقتی نامه و ترکی شما دو پانیسه ما قید کنه نامه و کتکی شما دو پانیسه نی پانیسه
ببجي شري كسلكنا ما قبول نيكني شار يا قشة هو قرن بين نفوس برای قشة که قید نکرده یا جی ترکیه بکرده تجدید نامان ده ما سر استو يعني همه چی ده ما ده استو نه تنیا حتی زندان ها سرایو يعني تجدید همه چی ده ما سر استو نامه کویان ده ما ورنای نامه لوحان ده ما ورنای نامه سوکان ده ما ورنای نامه همه چی ده ما ورنا نامه همه چی ده ما ورنا köt Türkiye ve indayışeme tüm malbata asta kurda demliya vani kampanyayı ve her bibjiye Nevruzan de خود ما امسر بحزارنا امضا توب کرد بسر بحزارنا اما نکا خزایا رحیا خلیلیه بخو ما نکا نزدی هوی ما است نزدی 5000 ما توب کردو هوی ما است منه امضای خو برسنه 20000 20000 تانية رحا هي ما نويو بانغوازيا مه شارد كردارا شارد تركارا استو ما هيدي ني زوانه خو وهر ببجيه و نو زوانو كردي و دملي وبو زوانه پروردهي و فرمي ما نيوازنه آنکازي شارد كردي ملت كردي تعم كردو پلیتیکای اسیمیلاسیونی وانی و مکتبی آبی و مکتب زوانی ما رسمی فرمی بو پروردهی بو قچه که ما پروردهی بو کردازی ببینی بله ویدیوی که میشه هی امید دویه مجاری دا بدن تزانی اوان نیزی که 2 مهونی و جپانزده سباته لو 22 سباته حتی نها کمپانیا زمان کردی که به زمان فرمی دستورا زاگونا بنگهین ترکیه دا و هر وحال کردستان باکوری کردستان و باجارین ترکیه که کرد لیتشین یعنی کرد لی گلکن به زمان پروردهی کمپانیا کی امضای وکرن به هش کرد و تورا زمان کرد نه پلتفرم زمان کرد و تورا زمان کرد اوانا به هفرا وکرن و گلکی ریخستن و عالی و کسایتین او کشی پشکریا ویکرن لی بقاسی کتی شوپاندن مرو نکاره بیجه حتی انها هرچند دو وقتا کی زختا که دنو روشی پاندمیه دا که کس نکاره جمالا خود در که به نظام چبه لیدی سازی مرو تخواست که آنها به نزدیکی میلیون که 2 میلیون امضا توپیه لی مخابن حتی آنها دبیجن نزدیکی 150 امضایه ام نظام کسی جماراوی چیه لی بدل منینه تو چه بیجی؟ بله يعني يا راستيجي هم دالي سياسي ده دما كتبگارا نتوي يا كردستان باكو دمك كو شكس خواريه دمك كو حري ضعيفه او كامبانيا دست بكر يعني بيجن ده هفتنك سروكي بارتي آزادية كردستان بريز مصطفى وشريكته ما بگو خواسكا او كامبانيا 2014 وی دمه دست پی بکره براستی جی وی دمه دست پی بکره کاربو به میلیون امضا دنوا دمه که گله کرد باتا کرد و سر ده جی وی دما کورونایه کو حتی نها يعني هر چقاس ام ببیجن آلی دیجیتال ده هنک پرسکریک در کتن ببیجن بکارانی ناوی يعني قالك كاس غازنت كد بيجن نرحته وهناك بروبلم تكنيكي بمسألة يا ديجيتال دركتيه اللي حتى انا هرا ورا 20000 امضاء يتوب كرم يعني ياكو بدا ساعات يتوب كرم دقل شرطين كورونا يجي دبيجن يعني دارو دورة 100,000 يعني زك هبدا بلكي 100,000 120,000 امضاء يتوب كرم ام اجبارك گله کمه باور دکم مثلا کرونا جی و مثلا دیجیتال ده مثلا دیجیتال امضا کردن ده جی اجبار کو پروبلم در کتیه
باور دکم و وقت امضا کردن و دریج بکن لیبانا هموجی نه صدم اوینه کو مرو کرد ین کو کردستانی ین کو ام هر روز قال کن کو زمان متی آسمی لکرن ام هر روز دنفسینن بکردی بپیون بکردی بنفسینن بکردی باخفن بکردی بفکرن دوی ام هر کس دا آلی خود دوی هلوست نشان بده او نه کاره کی سیاسی کو برخصنا و گریدای کو بجن گازنین مهبن رخصنا بیا کارک نتویه زمان محمیایه و اف زمان ام دزانن yani jenosidek diji û hîn dom dike û em her roj dibînin ku kesê ku Kurdî dipeyvin hejmara wan kêm dibe her kes xwe wazîfedar dibe bibîne yani bên hemû ew komela federasyon rêxistinên li Ewropayê همو او پارتی تشکیلات رخصنان کلولات دوی دناف خود لحف بکن ارگانیزاسیون هف پارچه بکن بصدا کسین ولات پارز هنه کسین عالم هنه کسین دجوات ده کو ببیجن تین آسکرن و هلوستاوانا کردی زلال هنه yani دوی ام جوی او خو خلاص بکن yani her kes برا خو وظیفه ببینه ام سر اینترنت او تکست ابی کو امضاین کو ببیجن دستان تکرن ام بلاو بکن برا هر کس کپیه کی بگیره ناو نشانک به تاین کرن هر ولات کیل درکی به توپ کرن yani گلک کار بکرن و ام دبن کارن گلکن ما ام دبن ایدی دما شرع چک تاریخ دیه دبگره ام برخودانا به ایتاتیا سویل ام نشان بدن او یا زمان امتحانامه اولیه و یا هری گیرینگه بله yani وقتی که و بو روژا 22 سباته تو زانی که نهب پارتین باکوری به اوک به قید و شرط پشکری دانه و تبل جیوینه بون هر جوانجی آخافتن هرکی کرد خنجوی بیجن روشنبیر و براستی گلک زاناجی و کسین هجا کساتین هجاجی لوی بون پشکری دانه وی کاری به دوار کار دا سستیه کی وسا چیبیه که yani خلق کاره هر تعزیه yani هم دویجن tamam کووید هیا نزانم کرونا هیا هم نکارن نزیک ولی تعزیه ناتنا گرتن لمیجا اینیه ناتیا گرتن تراوی ناتیا گرتن نظام چه ناتیا گرتن هر کس لهر درید گره چارشی حتی وار تجیه و اواد کاره ببن سببی که ام نکارن امضا توب کن یعنی اکو وی کاری گرتن سرخواه نکارن امضا توب کن بله نه براستی جی yani yani ben mesela Covid-19 evet yani bizim problemek heri le yani disaji mervkare riyen ku mervkar be imza hem bide satop kehne ve hem dijital ya dijital باور kim belki yani ne şartın çareseri ceratiye ditin çok baştır hatiye kirin yani duvarı da yani lazım be merv ve yani geret işte ki o tekniki avkas vakit ne gire yani bir rahneki mene bu revebere platforma zamanı kurdi o tora zamanı çandar kurdi yani دویا با حتی چهارسریه که جرا ببینن
پر درێژ ئاژۆت یعنی ڕۆژە ئەولیدا پرسکرێک دەرکەتن لێ ینی تو ئارگومنت نکارە ببە سەبەب و ئەم vê sistîyame û em yani hîn em 100,000 îmza me top kiriye yani viya ji bo me şikestek jî yani viya kare ve ji dewleta Tirkiye re ve argumentekî wala hemû Kurdistanê 100,000 kes tenê îmza kirine zimanê fermî dixwazin divê em li xwe vegerin û li xwe werbixelin بخلق وبكاري وام روجك زوتر يعني دوي وارده قافين بيوس باويش يعني دوي وارده هو جيلي اقادار وك كار كرك وك كادروي كي چارپل مد يجروج اولي حتى انها چارپل مد هما بجد حمي برنامه خدا حمي او كي خدا بانگاوازیت کل و لخلق بانگاوازیت که خیلی در کن امضای خود با بیشن امضا توپ کن زمچه لمدیای دنیا دا وقت چارپل بیشم یا جی تلویزیون دنیا دا موی هلوستی یا جی وی او کی ندید اون چت بیشم براستی یعنی طبی مرو رابع بچک رکلام خوب که رکلامی نه راستیه yani rastî ve jî dîsa te diye biçek zehmet mer bike lê te tiştek rast dest nîşan kir bi rastî jî yani bên her hefte yani ji xwe destpêkê de bêjin her bernamayê me destpêkê de bername çêker li ser vê kampanyayê agadarî didan û haya temaşevanan dikşandın belê belê û niha jî yani bêjin em yekcarna bernameyên taybetî serê çê dikin û de her panoramayê de jî dîsa mijarekî me mesela kampanyayê yani divê em hemû Kurd yên ku hezkirên zimanê Kurdî ne yê ku bi rastî dixwazin zimanê Kurdî ve zimanekî resmî li ser aha Kurdistanê û ciyê ku Kurd dijîn û bibe zimanê perwerdê divê em nîşan bidin ku em wek milet bi milyona kes em li pişt vê daxwazê ne Belê vîdyoyekî me dinêje em vî bernameyê ya vî mijarê jî wiha temam bikin bangê xelqê dikin ku bangê hemî Kurdistaniya dikin kesên dilsozê zimanê Kurdî dikin kesên dilsozê Kurda dikin ku îmzayê xwe bavêjin ji bo ku îmza tokin kar bikin bu wî hestî der û dorê xwe re biaxivin û rêxistin partiyên ku piştgirî dane vî tiştî jî bi vî wî piştgiriya xwe jî pêk bînin em bangê wan jî dikin hem rexne hem bangawaziye vîdyoya me dawiyê jî li ser vî mijarî hevalê re jî سردستور زمان میا دایی که زازکیه ما به من یادیمه زمان من نزدیک کرمانجیه اگه ما به زمان خوی دایی که پرورده نبینه اما نکاره به زمان خوی بپارسه زمان که ما به زمان خوی پرورده ببینه و ما به زمان خوی بجویه زکنه ما خود بزیم زایی بده بله gelek spas bu hevalê me re jî em hatin mijara xwe dawiye mijara me dabûye hinekî magazîn e ege hevalê me bikarbin bînî werin belê malbatekî ku li Amerîka dijî zarokek wan dibe û ji bo îlankirina zarokê wan keçe ya jî kur e 36 kîlo tî enteb kartînin evel Amerîka dibe gelo meriv dikare bi awakî din li welatê me bifikire ka li ba me jî tiştî wisa dibin yan nabin belê biya min yani ji magazînê bêtir trajediyek e dramek e û pirseke pir girîng e jî û divê meriv vê pirsê
لسر وی پرسجی برنامه تایبتی چیکه اره امریکا بنابو دنگ بجم به پیروزبایی خواه به اوه خواه تشتین کو پر مزن دخوازن بکن همبرگر وان و ها مزنن شاهی وان مزنن يعني ملاتك وسايا ليل ورده جبركو جوان را لاو چه بیه و كيف خوشي نشان دانه نتن الامريكا للدنيا من يعني انا نظام يعني جبركو كتشاوان چه بیه من شاي نبيستيه وكولتور يعني بيجن مالباتكي كو بيج لاوان چه بیه و حسرتا كتشكي بنا و تشتكيدن لوك كو بيجن جبركو كتش را تشد با وك اوك يعني جلاو كتش با او ناب اف كولتور ايرو او فرقيتا دنابرا جنو مير كو ده همو آستين جوات دا تيخوانه کرن هيمويه يعني بامجي وصابو بامجي وقت لاوك تشدبو باف در که دمانشات تقان اره حتى جانا وقت تناز حوالا كيما ورحمة خدي لي يلماز جانا يك او بكرة تقول انا بابيتا تقول قت ميري و در دمانت تشيبو در كتير دمانشا بردايه يعني اف كولتر بامجي هي لی من حتی نه نبیستی الکردستانی باوی که جبوکو کچ جرا چه بیه درکتیه در و دامانچه تاخاندیه. الولايات كيدن تديتيه تبيستيه و 25 سال 30 سال ستوكهولم منطقه بيست نا يعني بيجن بيا تشتك درجه يعني معرف فرقيتك انه برا امريكا و اوروبا فرقيتك هي اوروبی اوای کلتور اوای او بيجن نابر فرقيتك جالك مازن د نابر وان امريكا دايه امريكا به عادته رابون رونشتاندنا خو تکنیکا وان قاندي اوروبا پشته اوروبا جي پشته تره ل بيجن اخلاق خو رابون رونشتاندن عادته خو جالك نستري كردانه ام بيجن روجلاتا نابينن اگر مرد اوروپا را مقایسه که اوروپی بهتر اون بیامن يعني برینه که کو هی چیبونه هی روزا کو جنسیت بلید و کو مرد فرقیت خدنا برا کچولاو و اویدی مازند بد که به جیانا کار نابرا جنو میر او ريد ده شيدتا حتى تشد مثلا شيدتا كو مير الجناد كه ورحاصل بيامن مثالك قالك بكري كو مر بيجا سدمي وان ناكو كياش كدريتن هي ميويك جيجي ابا يعني هي روجا تشد بمر دس نيشانت كو لو بخيراتي كتبه ولا قدر ما هات سليمه خدای دایه آره خدای دایه امیدین کارن تشتکیم بله مجاری مل ورقدیان لی از باور دکم انزانم که قد برسنه تنانه لسر آخافتن ما اگه برسابن بکرم خو برسا بینورن ایوب قرد که سیراج برسا من جمیوان تا پیمانا جوتمه دبیجه بلا پکه یه بشه شنگالی درکبن چما نابجم بلا حشد شعبی جی درکبه شنگالی سپاس بله اساسی خدا ویانه دوی گره خیلی هیزن حکومت مرکزی یعنی یا دولت عراق و پیش مرگه دوی گره تو هیز لوی داری نمینه الگول لوی و هشتی شعبی جی یک جوانای کد وگر الحرمه نمین الگوروی پیمانه بله سپاس پرسکیدن اولی رجی لالاش قاسو چوا عفوا گرتین داعشه که به دست امریکیان و وک ناوه خسریه دموکراتیک پیک هاتبو
مثلا پیشمرگان روژه جی همان تشته امریکی هیز عسکری دیان لروجاوای ولد نخوازن ده هیزن پیشمرگان لباشوری ولاد جی نخوازن و شیروه نپرسه بله يعني مجاركي كم عرفت كارا السيرفيس ده بافل ويك برسنات يس باسبول لاش قاسو اواجي ديتني ويا بله اگر هبن هوالي راجي اجتنا بجتنا نان بدران اجا برس دو ده برنامج تي في تركان ده يكي قاشو بروف بو قلت از چومل آنیتا ارمنستانه مدیکو آنیتا چه کرنه لوانه لعموده و لعرزرمه به کرده چوا ارمنی قتل کرنه گلو گور و دبه ارمنی تشتکی وها بکن آنا از دکارم برسوابی بدم از بخوچمه ارمنستانه و از لوی گریامه من آنیتا کی یاجی پیکره کی بوی آوای ندیتیه اجا ایکو دیتنه برالوی رسمی بیکشنج مرابشنی که همجی بزامن کهیه یا تمه لی وک ایز بخواد شمال ایریوانی اما بیجه همی کولانی وی گریامه 200 کیلومتر در و دوری وی گریامه راستی تشتی کسان نهاتمه سپاس بله اجی نباورم یعنی بیویش خواه لطو داری متشته کسان نبیستیه یعنی از بخواد شما گریامه 15 روزی لوی مامه من تشتکی وسا ندیتی سپاس نه پرس نما از دویجم سپاس تو بخیر هاتی و مالاتا آوا اگه گوتنک تی داویه هبه کرم که گلک سپاس از براستی دویا بو وی برنامه از بکک قاسم ارگون جیگر سروک پارتی آزادی کردستان را من وی برنامه وک میوان بشتار ببونا و وکو وجی گوت زاوای وی رحمت کریه تمنک جوان ده ام جبو هر دو مالباتان جی سرساقی دخوازن و جیوی بهشت به و ام خمگینن بله و سپاس بو تماشاوانان هیوی دارم برنامه ما هنک آگاه دارین کو او مراقت کن بو برسیف بله سپاس بو تا برنامه خوش و تیر و تجته گلک سپاس بله گلک سپاس بو میوان داریاته که تبوی میوان من تحریک کرد و اجی خمگینم که قاسم ارگن لور نبوش بر که زوایوی به تمنکی چوک یاج بیجن خورد که جیانا خوش دستاش بر نخوشینکی که چاره پی نبو و دیسا دوباره سی باره ام سرساقیش بو هر دو مالباتا تخوازن دویجن بلا روحی شاد به و سپاس رجیه جی بکنم مجاز بیرانه نه جوان بش خواه پروگرام نامشه دستوان صحابه او قهرمان کود اوی دا خوانه ناکن ده صحنه دا خوانه ناکن لی پروگرام برای ودبن گلک سپاس بوان بله اجی سپاس حوالی خواه رجیت کم و مالوان آوا ام لور برنامه خواه بداویتینم برای بینرین چارپل مدیای ام ایرو جهاتن داویه هفته کی هیویه هفته کی شاد و خوشی و سرفراز بجین حتی برنامه کی پانوراما هفته بمینن دخیر و خوشیه دا و بخاطری و